Ya, e o folo fatu ma fatalo fatu. Dalia ina mai oe le paanga masani o tātou porkalame o le sona whamoe moe. I le soso ina fo ili nei o tātou le sona ia i lona vai aso muli muli ne nei e sifuru wha i le sona o le nei kuata lon tolo o te usanga nua awhi lua sifu ma tolo. Mai li swafa man malo Yesu Keriso te whapea tuai tā lofa lava matalia ina mai oe. Ia, i le tātou mawhitanga fo i le nei lunga o penga te whailangi lunga o le ala ata wha moe ia po o le Channel 11 i nei Amerika Samoa. Po whea lava lo e maua mai nei whaasa launga ia e wha o atu ia te oe le au maa whanau le atua te lia mai whiwhia mai oe i le nei fo i teimu tātou whaasoa. Ia, talo whatu fo i ona le atua, so ngai a Pastor Vine. Pastor Vine. Tāwa lawa le sunga le te tae o tātou Lesona ni tae au. Ia, whape fo i le sunga tu ina ia Tavita. Talo fo i le sunga tui whanai. Sunga whanai inga. Ia. O tātou whai aonga masani ia wale maua mai le sunga ia setu. Ia, o no nisio mafu anga ne marafia. Mo te mine. Ia, o te walaudia oe, tātou sa ili whatasi le atua talo. Ia, ai le whea ngai mo tātou Lesona whai u nei. No mātou ta mai o le langi whaaftai mo le nei awa noa, se lao mātou o fie fo i mātou maua, mau o le nei, ia e sidi le atua o le whaafonga mai mo mai e so o seisi o maua le nei whaasala langa ma le nei por kalama. Mātou te tu i nātu le atua le nei whaasoa, ia ielo whaamanuianga whaapitoa, ia i mātou nei, ia e sidi le atua ielo o nganga whasoa soani, whaamtala Loto i so se tasi lava. O lo whaafonga mai mo mai te le so vi inga Yesu manu malo ina se nganga mo lo malo i lo suafo mātou wala o tuai. Amen. O lau tū whai o tātou Lesona nei o le talano ino tusi o Efeso leo o tātou Totonu umai nei e le au tū e whai ngoa ina ia o Efeso i Totonu le Loto. O le nei Lesona pe ona tātou malanga mai ai ma tātou a oina i al tusi o Efeso o te Totonu. Ia e tofua ia tangata ia malana sa whapena o na o ina mai Lesona. Le ngate i losunga i whaia onga ia e mesi fo iniso tātou sa auto waa mai. Ia ai whapea fo i le fsosoni o le nganga whamtala Loto lawa i tangata lava ia le autu o tuso Efeso. Ai tasi mea o te loa ma mauti noa. Ia o fe au tuso Efeso. O fe au lava mo le taimu. Mea o lo tutupu i le ngata i le lalolangi taimu nei. Au tonu lava Loto i whale o le kale sio wai pese i o le tusi le nei. E tusi ai Totonu le Loto i whale o tangata kerisiano o lo i tonu le kale sia Efeso. Pei tai o le au ngā ma le tāua o Lesona nei. Ia ele ingata ia Efeso i ono po Efeso. O lea lava o tātou mai tauina. Ua au mai lava le taimine nei i whaafai le leina o le soifua whaale nganga. O tangata o le kare sia ma lea lau tātou o mai nei i le whai unga o tātou Lesona nei. Ia, pe leo tātou whai tau le tātou mau au tū po le mau tau Loto o le nei mai aso. Le maulai le Efeso tau pa lua whai pa vadu al sifuru. Ia o na tu atu leo lewa noa i lau sunga Pastor Vine. Ia to mua mai ia ni saunuanga to mo tātou whasoa. Whai upe valu am tā upe lua e o sifuru. A wālea lofa tu noa na whawai nai o tau i whatu atua. E le mai a te utou whoilea. A o le mea o whoi mai e le tua. E le o no ngā nuenga ina nei mita setas. A wā o lana lava ngā nuenga i tātou. Na whaia i tātou ia i Keriso Yesu. Ina ia whaia ngā luenga le lei, na saunia anua i le atua, ina ia tātou saunia. Ia, o te iloa le atoanga le nao tātou Lesona. Ma te tonu fo, ia, e mai a tātou Lesona. Ia, a tonu umon, ua whamamlama ni so vaenga, ai se vaenga ki sau noa vaenga le lau sunga. Te loa e whaftai leo tua tātou Lesona, Efeso i tonu Loto. O le winga o le whamtalanga ia le ave mamai nei whafo. Ia le tātou wawa i tuso Efeso. O longa o le whamatala mai le ngata i le amatanga al fofuanga le tua. E o i le tāpenanga mal fofuanga le tua o whaotanga tangata mai le ansala. E o ai lonto e whio mai. O lo ta oto i tono tuso. Efeso i lo tau mawhaila le wheau e mo moli mai.
Ia le tāua o le vava ai lo loto o le tangata. Ma ave i lona loto tāua o le tusi nei a Paulo i le kalesi Efeso. E le ngata i lea. Pea tātou vava i le tala le whamtala i nei tangata le wili voi le wha se lau li masfutulu na bauru. Le wapea i a ngai i lunga tangata e mata mai i le tele o mea ma ai tele ma malama mai tono lon tono malam manino le leila na va ai mela me tele fate tele ma mela tupu tono ma na fam talanga pa le fa pena male ia tu sine Efeso o le pa ona tanto va ai mata tu se Efeso e matua manino anto ai le fofoanga le tu ma le tapendanga ele tu o fa tanga tanga le tono tu se Efeso le foi le mai tom tu Loto te lo le wa a mai tau whaingo tātou Lesona mai ai le amtanga se yo ne la tātou toi loi ni vaenga tau o mtau teitas ne walau tātou wawai ai le mtu tau Loto e tau mai ai i tangata e le sau mea na whaiela il whaotanga e leo se ngā luenga tangata lo na whaotanga o le mea na tā pena e le tu au le wala tangata e whai o le talia ia uane i le manato tangata o lon whaotanga sa ili i lona malosi e sa ili i le telo ni ana me maua o le whaotanga o le mea fua i fua e le tua na fua i ala i lona lofa tu no le lofa maua fua ia lofa i le ise mea na alua i sisi aiwa au ta penanga to tona le tua au le whawaina laulangi pia whai ina ua i loa na ele option na ilo le tu tupu se me tangata ta pena le whaotanga mo tangata nanga o le tau lunga ma le paleri o ana ngalu ia via la le tua e tau mai ia ongi mika se si whaotanga kasi ngā mea lewe me ongi mika le whaotanga nanga e o sau mea ngawhai o le mea patino na whai e le tua mo kāpe whawhakai Malo. Le sua tavite se mi fisa mo ganga le tato mo le sona tato mine o le toi lo le va mo. Le matua tau. I Me ole tu no o. Paulo i nei tātou. Tu. Ile mai tato. Ya mai le tu ya ole pe ole lo tu no le tu. Ele fai tato ngaruanga le. Lo ye ole lo tu no le tu. Lo ye su ye tato. Ola wine tato e whainga luanga le soani e tuai isi. Sao na. mai tato va il fai un fai upua e fo ni mai ole. O fina ngalo ai ole tu na fai ai tato o fai un luanga le. Ele fai tato le tu te fai ni mele. Ole original plan ale tu. Ia ola mai tanga te lon fatus. Na te fai mele le. Ia ole o fi mo na sala. Le la u tele mo mele anga es. O fai tanga tai te lolo manino bota otol vanga na tato Lesona ne la tato nga itu lolo vanga mo pe sa no sunga pasta vine ile tuso Efeso ma sem ta mo e pe ile vanga le tu mati e ai ia tangata ma va ai tu ile tu langa fato to ina le tu o fautanga ma tato va ile o Yesu ale le onga Totonu me uma lava ile fainga ile tu o le o lan faultanga mai o mafu o mai me ono keriso so le ile tu o le tato lo ya so le fa be o family ye i tato ono keriso so ile ai ma se me ta se o mai tato ile through mai ya Yesu no winga o keriso le mafu anga me o mai o manu ye tato ia fa lo te me o so pasa vini te lo le tu se Efeso le tanto te va e tu whafteia le tu e whamanuianga. Ka penga le tu le ka mole kui Paulo le fe au le ia Efeso. Kan ku whafkai le ku. Pea whika kua vai whui pui korma ia Paulo. Ia whafteia le tu. O le tamalo tanto ori o Yesu Kevisi. Le ua whamanuia mai ai tātou i mea umalawa. Le nongoinga e o ai le tino, ke kausami, ke ingo, ke lava, o mea uma ne kau koe Paulo.
kong whawhaka i ngaka i lea kua i whamangu ianga. Whai mai whau poe whapea whaika kawai. E ia whapei ona ia whilwhilia mai tātou ono ia. Ao le i whawaina le lalulangi. Ma ia le mai e pa ia i tātou, ma ia le matau leanga ina i ona lumu. Le si le me kong whawhaka i ngaka. Whawhaka i ua vea ngaka. O whilwhilia whapakoe le tua. Mai me uma. O le kangaka e se alfungu whainga i le tua i le amkanga. E se mai le whainga o le fōwhanga le akua. O le kangaka e kulanga ese. Whiwhia. A le wala o kau kala paulo le kalesia. O kau ia ua lo kulelo. Ma iei le kalesia e whiwhia. I o tau whaftai. I le wala o inga man whiwhiria o kou i le akua. E a vea matangata o le kalesia lua. Ia vea o kou mai le matau lea. Lea ngaina. Le matau lea ngaina i lea. E ala i le maliu o Yesu. I le koko lea ua kapenga Yesu. Ia isi me le lau kam whai e waku ia ka whai ngā lau. O le isi me whaftai e tangata i le kua. Pe a wawai aku i mea i o whai le kua. Whafkai le a veo tātou ma tama whai. Kauri o tama whai o le kangaka e whai mai le. I le anganga ma le loko o le kangaka. Ngā kia tapta i se kangaka. E le koko, e le ango, e le iwi. A ngā ia whai a mai le loko. E a veo seisi e pele ia. Ia ia kasi ngā mewe mai pou. Iau kou whawhkai ua veo kou kam whai. Ai sea. Nā ngā koko o Yesu ka penga i oe. E whai oe matama whai a le ku. I lumo. Lesi me ka ua le. E mai ka ko le songa pe a kua vai susuenga le songa. Whawhkai le redemption. Le whaasaulo konga o ka kou le li. Whaasaulo ko mai lea. I long koko e ala i maliu. Ngai ka ko saulo ko mai lang sala. Wa ka ko a ku al fesa, ka ku polonga le. Alang sala, e fa kai le ku. Wa ia fa saulo ko ka ku. Le si me tanta to fa tai le tu. Fa kai le wa ka penga, ka ku ke mau ai le. Ne ola fa va, e ala i longa mari. E o ngai va nga e kele le lisi le pa fa ku vai. I le fa mo so loyo me ka kaunga. Mai paulo e te tau e o kaku whawhaka i le ku. Ono whamanuianga i meuma. Ea, whawhaka. Tunga tawita? Manga i le. Ia, ala po e Yesu o mangaruinga kaku. O kino le fufuanga le kupulanga divine plan. Divine. I whaorainga kaku uma. Amen. So, la raba e ali whanau me tātou o le wanga i fufuanga ale tua mo tātou. Ia mai whaoranga lava tātou, pe ho le whaalinga le sutol foi koe wal ke whiwhia ia i hoi le fufuanga Yesu i wha mai maliu au le whawaina lea i larorangi. Loinga o le fufuanga le tomo tātou uma. Ia whaalawe, ia o whiwhirianga kai e hoi. Hoi le mea, ia o isi wala tāua hoi le whaamua whailonga inga ka hoi le mua. Ua quarantine lava le, ia le i whaolkanga mo ka kou tanata uma. Wala ngā wawa le kusio Efeso le pio fwe mai o ka ko le kingo ke viso a. Ia tātou o le malu i o le tu. Ia. Mata fwe le tātou le ami sauni e le tu. Ia ka ko ke whai a lava me o ngalu le leima. A patu ia se a whapapapunga ele. Te loa ele i pese malvanga le te fia wai o le sa tātou pa i fo i stasi o Lesona a mata o le kwata le vanga le vale tasi. Ile pea ona i le whaingoa ina le tustala o le Lesona nei o le tau momo. E fōringa me te tū mai wawai. Le la tau te wawai atu i le tusi nei. Pea o le si le vaenga o le tusi pa ia. O loo pei se i ua whaamata osi ma pa a wiwi mai e le whaata o tonga e le atua o le whaoltanga. Ai matamata lea iei whasiwhai upu ia tau te whaitau iei. E laiti. A o le te tele i o mea e tutupo i tonu le vale, a pei la whaite te inga lea na sau noa sunga. Whama i whaftai e le atua o le tātou ri o Yesu ki viso. O le ua whaamanuia mai ai tātou i mea malama. Sau lo lei man whasiwhai upu na iei. Manuia ai i lalea nga. So o le tele o tātou, i le malama tātou le Loto mea whale nga. A oi le whapupula mai mei. A laile. O le tusi lalea le tau whai whapula mai mea whale nga. Manuia whale nga. O ala manuia whale nga. Ia, le ala i mea malama ia. Pe ona whiri mai tātou
ona o ia a o le I whaavaina le lalangi ina ia pa ia I tātou so a tātou whaavaila ye o le whiwhiringo tātou ina ia pa ia ele o se mea fo ele ne whato a madiu Yesu Ka kupa tātou le ai it was pre-planned lona winga le mai na fili ele I whaavaina na ai no fola mai mafo fa fena tupula e mea ma nei e tau whamtalanga ta mai ta I leo ele no wita I tu singa ele no wita o tala le wha mai sa fua le atua on tua le ai ngā tua e to te la tu le ai ngā tua o ne pensau no sunga pasta vine fa pene wa o le risk le a fa la tu tangata e ele feeling sa loto so e ele risk ke ma fa ye ona te tangata I le finangalo le ya ka ko lo ke ne se toluna u tangata o te finangalo le tua a ele I tupu le mena fa mai o leva na plan ele tua I avutanga al tala le Yesu fa pe tupu se mea o a ulava fa fo o a ulava e o foi natulo e o foi natulo ola e man liu mo tangata pe fa yanga sala le la o tatu wa ai fa I tu singa mai ngai Paulo I ma le fa tonu winga le fo ngale o tatu va ai so e mata utia le fa tanga al si o ina mafua ala le sa le fa bude fa mai ona o keriso and that's why mafua anga na pe na sa no pas e ta tau ya ta to ona fa fetai ona o Yesu ona o Yesu keriso no fo na mai na so ifua ia ina I mo ta to fa mo anga o mai wa na salo ta to lam tanga o ko mekia disconnecta to male tu la men tupu le ngaka ua o mai leoti a ua o mai fo le ma laia la sala ma me o mai tatou te experience te mine o le isi so tatou ele to fo le ile ti nga ma le leanga le sala ma le o mai leoti ma me fai leoti so our only hope o Yesu ke riso ma me fai so le la tau fai Paulo I elevate mai Yesu ina I fai onam tua marama mai tatou wa tatou le marama falenga ngai me ele appreciate tatou men fai le tua e te ola pe o le sifutanga te le dole le tua a tatou marama ni me falenga ma Loto me falenga ai bena isa no e te tau na fa tele atu ya tatou vi ingo le tua nai lole vevesi me le o ngale o langa mena ile na tupu I mahufonga de anga ya tatou de le no Loto de Silvio to ya na la tatou o tu nei vanga no na lua tatou fa so la so na lua o I tatou o le e kalesia o tau amio turuina ya po o le upure I o tongiola tongiola o I tatou o fa po tongo tangata o tongiola ina ia si sau noa ia rusunga I le vaenga le Efeso I lua ole ka ole mele ole tusi Paulo ngo la mo ia wa we kan ke ko ai ta la te ola la ia le kula le ki apol pa fa ka wa ki se lua I lam kan fa me ka ku sa o ki lam kan o nga sa ka ko fi fa ile sa ka ko I lam sa sa ka ko au ma le angelo le Paulo sa ke e mai le li ai le foi mo ko o lo foi po fa sui lola fam kalanga foi po fa me lo foi po fa a ole tua wa ia le faula I ole lo o lona lava lo fatele na ia lo fama ia tanto a o ti tanto ia miulenga o fa ola mai ia tanto fa tasma ke o le mena ne ko ka mo mai Paulo o leo koe wako e Paulo le whea au tangata Efeso. O kou sa whangu. Nio kou lo le leia. Sa kou au whakasi marki a Paulo ma le winga leango leang sala o ki ke eira. I lea kua. Pei kai. O lea lofa whau la I o le ri. Leo a maua I o kou mana vea I o kou. O leo o kou iei. Whamena na kala an Paulo pea whaika kou wawa I susua ngan le son. O le malio I Yesu ma longa koe kumai o ka ko mea ko kingo le wa mai le ku mo ka ko o longa koe kumai wa mai le ku ia ka ko le mea ko kingo le
e ka o ko po le ale unga ka ka chava ringa le lang lau sava vali ma ke viso ma ava ka ma ke viso mo ye ko mai lua ole ya ole va e Yesu le lang i longa ngu fari ma fa ngu fo i longa ngu fari wa mai wa kasi le ma ku pala po sai nganga ko mai Yesu mo ka ko e ye lo wa ngo ke ngo fo i ngu fari i ole ko le lang mo longa winga le me le fe ole a o ia na me ele kupu mai se me e kupu mai le lofa tu no ke viso le nga ia mo moli mai ana i moli ole si va nga ka ole mangma lo ke viso wa mai Yesu me ko kingole e ka kaut ka ngaka ole ku mangma lo so skai e mangma lo ele mangma lo mai le lo ele mangma lo mai so malos ole mangma lo nga mo moli alo ia mai ke viso e ala i Calvario le nga mai ka ko ka lo le fatu no o fa lo ngai ka ko fatu il fatu ia o sia le malo tai lo so Daqui a pouco vai galera não tá com ele sutor por mais ou tu sabe va mal anemo ia o fala tá amen ia o te lo o sa tau na o que viso e foi mai o ia o tatu le ai o fai ia tas ia na faru te le lo fatu no le tu mo o tatu fa me ia foi o solo ia galo pa vai Loto o vai lo dunai ia o va o tangata o ese mal awa no tai ia le o fai ala vai ia tasi ala le foi me foi subima o ia fa o tia foi i lona lava tino le feitanga e mena fai Yesu fo mai ele liu e ia lava to o lua fai ma tangata fo e tasi ia tupu ai le file mai fai pesulu ono ma ia fa le ia ma le tua o esa to o lua i le tino e tasi ona o le sa taulo ina ua fa o tia e ia le feitanga na mesu fitu na maliu mai o ia e fola mai le tala le lei o le nga ia te oto sa vava mau a to mai o la tala ia le mena le faile sa taulo ke viso ia po le lofa tu no le o le tu ia le o na o ia tasi de ia le tangata Utai ma tangata ia sa ia le vate le sa de le ho le balu le failonga le me nei tangata inu ese me ele Alas beliau mo Yesu. Ela fai ona tato mo le. Mana ia. Na mo mai ole tu ole aso le fa mai. Redeemed for community. We are redeemed for community. No na tongi ola ina tato. Eri se fitinga no le tu tongi ola o ta vita na no ale o Totonu. Malu ai. Ele ai ole fa mo ole tu ia tongi ola vine tongi ola David tongi ola lup. Na mai no tato e form le. Le mele ta ole community. So ele fa pe langa fo I me moia tato mai e sisiale le fuatanga ta o no le natural sala e te na o ya ole pe no le mai fo tato tu tangata sa mo te mine e va tau sa ili toto mo le file mu o ila il no fo le ma le community fo le ia o tongi ola o ma tato o ai le matai sili e o le matai tu la fale e o tau le lea e o le au manga male awolum o tongi ola o ma tato le toto toto ke viso ia ona fai e leo le lenga so o malo tato so o sisi ala te tonu ia ke viso e le ma fai o na alua tangata ia e alua ia tau avelo na ia lo na ia tangata e te taun tato no nofo file mo I to tonu le li o lea o I tato tangata tongi ola ina ona so o le vaenga leo le Lesona ma vaenga lea la so mo le si autu o le Lesona o I tato le kale sia ale tua soifua so tadu ila le wa mai tato I tono le community la le o le ngo le community le po o le fapotonga le wa tau nei o le kale sia le tua soifua ia sia mai ni o lo finangalo le vai so le sivan ka ole mai le songa le ole anga iluma le va male tu ia male alu ia ka
le mea whai ele kua. O le mkauranga mai ka koe le kua le lo. Ia le leile. Soka inga ma le kua. E o fwoi lai le whaamu tangata nu ese. O le mea lilo le asanati. E kaunga maamla mai ka. Wananga le mea le kupenga sa ngori lau sunga tawita. O le mea le sako. O le koso le. E pifolinga mai mga kutanga e leile whairunga. Ai le anga le whairunga. E le mawhainga sao le whairunga. Le o kafa. O le mea kaunga ia saurunga. Le mau kafa. O le mea le kau mori mai e le whau le o lisi me ka ua le i lau wawa i kako le songa e le mea le o le whai o le kangaka ma mea whai ngā lue ngā le kua. O longa iai le ka le sia le kua. Ia ungi mga kuma maa. Le whala konga le ranga mai i kako le kua. E iero kako. E iai lo kiuke malang ka whaioi. Ngā mai o le kua pe whai kako kua wai le songa. E ria mai kako le kua kauanga malolo ingi. Ni mawho. Le ai o kako kiuke. Kako o e i o ngai o kako uso le. Wa ele ngaka inga le leilu ngā le o kafa. Ai ei voi maisi le. E ka kaunga o siosi le mafukanga le langa le finga ngalo le kua. E tasi tangata uma. O le kiuke la le ngā mai kako kongo lok. Le si mea le kawa mai le kole songa. Auangi e mangaku mai lo vala winga i le kale sia. Pea me le kakwe e se umagako. Aua vala ukako le kua. Wala pusa ka kere feola kakasi mai li teiva pe wala usunga alfa i liru. Aua kako iai nge makako masang. E kasi mengani kako masang inge. O le finga ngalo le li. E ngai kako malama i le finga ngalo le li. O mea wana kako, e ngai o kako uskaku kere i loa. Aur kiu ke lane kako o lola i au kafa. E mai isi e. E le kale si. Māngai, ke le whasa. Māno. Alo vas. E vai ale valauria le valauria i pau wha. So e sa tatu so e taru ai le lua fe. Tolu se lau. Tolu se lau. E le wha se lau i su tau sanga le na. Tu e le tu mono nenu. Ia e whai ua le tolu wha ti ale na. Mori e le tangata le oi whai. Wai whai o paulo le whai au nu ese. Le whai mena mi tanga o le tangatu. Me sano no tia ia ono tangata. Nu ese. Lungo le wala uri e whapitoa le tua mo le au na oi. O paulo. O le wala uri e whana mo tātou le kalesia. That's our role. Ka kaua ka koe mori whai au le whapitoa na au. O le ri o le tau te ie. Ai tua. Al wala uri le tua tau te o e wala. Tangata uma na ngā le tua le whai lunga tangata. Moni na. O le tua ia mo tangata uma. A whapea langa mai le grace o le tua mo e. So, ka kawhalanga e la koe. Mole ako le. E le whai mana ia nana tau ia i fo le whakau le. Le whau rai o lona. O le lofte lo por whai punga sulu o mo mai. Ina ia fo ina atu ia te i la tau e tusa mal whau rai o lona. E loftu no. Ia, lona vi inga. Whamarusi o tau le mana. I lona lavanga i tangata. Tingo le ke le o le lofo tu no le tu mo tato. E tali mai o ana me ka kokea. Ka koke stroke o le langa le e se ke le o le. So a fa pela le fa le tu mo. Ka ho langa mu lo ko pe o paulo. Ko moli le fa au no mo tangata umala. Ya le ka ke o le lofo tu po le tu se wa. Ah no. Le Efeso le tolu le tau te vanga le. A mai tau mai lai le amtanga mai le Efeso mua o le whamanianga le tuela mai e suki wiso. A e maua i nā le basic. O le basic ngai ngā. O le lofa o le atua nā lai o na sau i e su e mariu mo tātou. Ina ima whai on to e mau atu tātou i le mawhtanga wa lata malea. Malea tua. So, o le mela le te wawai atua i le pattern e te wai tu le wha solo mai e paulo mea. Whaaola e le atua tātou ona o Iesu. O le mea lai whai tātou. Tātou mai lo tātou no whaatasi i le kālesia. O le mea lai whai tātou. O le tā lai tu lo lea. Ina ia o tātou la le uwha o ngā e Iesu. Ina ia whaau mai e istangata i Totonu i li o lava lea man maftanga wa lata manea tua. So, a o le linga lava na ia whai i le wā lea tua matangata soifua. So, le wo me tātou le vanga no wha. A wā tātou wawa ile. Ile aia mas whi au ese mai. O me ni tau koe wha. Le lau wha o a tirina ma wha mausari. O le loto ngā
tas mane nofo fa tasio tanga si so no so pa sai vai mane fa foi mai o la ko va ingo foi ka o be o samaro singo le son esele ma ngai o lu ko ku mai va me le sa nga me le son sa le le ko le son ia uangi ave ma mai ia ave ko kongo ga ko ka ile va nga le Efeso le fa ese voi le fai kau so ai sa le ese a voi le mi o le fiku le ia ia va nga le kasi le ka mai ai le kasi kai pe foi foi e fai o le ongo le la fai kau ko ia kasi ngi fa mai e tasi le tino e tasi foi le nga fa pe no vala wino to fa mo tasi o vala winai o to e tasi le ri e tasi fa tuanga e tasi le baptiso e tasi le tua o le tama foi leo tangata umalava o le pule me umalava o le o iai me umalava o lo tonu foi o ia tautou makawa mai lai le e fiku le ia kasi e po pe sa me ka kuke ka kuke mai po fea lo kupuanga ia ka ko lonele o ka ko tino taso le kalesia e kasia le kingo ke lu e kasi le nganga le ka ko ke wonga ia e ka kau o ka ko wola mo kingo ia kai inga ka ko le nganga e kas e se lo ngia me fa no ngia se le o ngia la e se la le nganga le kai pe ale o kasi ka ko dan o le sime e kasi lo ka ko fa mo ngale ka ko mai pawa na mene ka ko mangi ka ko walo lofa ia Yesu wa walo winga ka ko al sigi ka wa ia ka ko mo le langi ma le ola fava ele nga ka ile e kasi pop ki songa mala wala nga fa ali mai ele ko fa pop ki songa o Yesu ava me Yesu nga walo ku ia Yesu me fa ka o kele pop ki so ave me kana Yesu le e tawona fa tonu me tonu malava o langa o Yesu o kai o pop kiso o le poka la me le ku morkanga inga o fut ku lang sala fa la wi loi kanga o ia le usa vali maderi ele nga kai le ka me ka ko kasi ale kalesi na me kasi le kalesia kasi pop kiso kasi fa ku o longa wi kasi le ku kasi le kalesia kasi pap kiso arsi na mo fele mga ko nga ka lang ini ngai kai mit ka kusawari na ngai le mo ki apor wa e sa se kai mi ka ko won ka po le ka ngo mai e le o malo lo ki apor a lo ka ko ia langi ile fa ka singa e fa ko ile se me fa ia ka ko fa fa ile ko e kasi na va ka ko chi fanga le peke ngo foi alo fau peke ngo foi ngai pavaia o ka ko ngaka e kasi ale ku na le fe mai nga faia ka ko ele ku e totasi ko kasi e o me o mala no winga e o ai le fa fon mai mala o sile mai o ngai ngalo o le ku e kasi nga faia ka ko ai mo nga o le ku e kasi ia ka ko o me kasi o ie lo ele kasi kuspo ia deri ia o sia ora nalo fa bo po ga ko le so fa nalo ia fa po le la mo ka pe boa ala nga mo le unity o le ala po se fa la po nga po le kalesi la mai e mo ka ko me lo le o le loto ma wala lo o le nga malu o le onsa ta le lo fa pal le kasi le conoce a le mo se conoce na ko ka wa paulo no se ka lo felici des yo ko mo lo ko maula lo mo le nga malu mo le onsa ya fa popo fa le ta po le fa no spiritual gift ko fu ka nga la no fa kasi ala yo ka la fe ke kofu lo la lo papiso ngale ka uma i o papiso fa kofu o fa mo ni lo le tu o la me lo fa le o fe au o le fa evangelia ya fa me sile o ya ki ngo a mai la ka mo fongo o le ba ia le ngoi se o le va ko na ka le fi nga ki ya ka u la va fa nga mo le
mo le ngā luenga ale tu so au ia o la se le fa mo le mai le tu e venga e fa soa ko le upo le tu ka mo fai le de ka wanga o ia wala vale atina ino tino ke visto malo se le ka ole mai e ka ko ole melo le fenga ngale ai male mo wala ko ro fa manga lo ai ya ka wala le fu mo le ya la ka nga popo so ke au ele ngata ile tulanga soifua ile tasi fatutua ai ia novo matala fu tatu kirisiano awai so se mele leia e ia le o e me fa le nga e pe mo me o se ma nei o se mafta ai ia la o e ia mele peti ai ia naite mo uma tu si o Efeso mta po fa e ni si o winga na ta o polo winga fa pau io me umana wa e ala na tupu ia le peti o mafta ona wofi e tinga lauta to yai tono le li o fa tanga Yesu ia e tu mo faia ta to e fa entertain le mafo fa pau mafo te fia sili mafo o ia mafo te tai faita la pepelo te faita la fa tupu te fa le hanga le malea so o meana e la matia ele no fu fatasi male tasi o le fatu tuanga le ta na mana il fa so pero male fo fa so sunga ia o le lapta inga fo na mo ta to so fa tau ane ta po fa ia e te to ili nei vai nga le lapta ita to po o ese mai o le puna le fa mai po tu ese ave ese was fouta to ese le mele o yeta to le level o yeta to penta o disi ia le la o mai lo ta to le ta to vai mo mulo le son pa pe o le ta fa i le ta to le son ta to fa son nei mo muli o ta po lima ta to u malava e ta u ta to ila to o te lia le lo fatu no or recipients of God's grace so ile ngata la e fa mai ele ngata ina aya awone pe ina awone pe ya o ele fa so ina mai o le lo fatu no ai ave o ma se ta se toe fa so atule le lo fatu no o le tua is ia si so no ia lu so ngai fa lo te le vai le ka o le mele ile mo fenga kupu se me pe un fon ma era o le foi kusi de ngo fai kau ke longo le songa le la so ngile o ngi kelele ile ngangana ai fa kelele fatino ka ua ia la wa me ole o ka ku le wa mai le ku le lo fa ai va vai voi le kala le ile mai le ku le metafore ile le Efeso le malva le kalesia mai Yesu ia mal fa finge mala mal tama ole ainga o tane ia mal finge ole me ka ngo le me le ka o mai ia kingo mo ile lo fa ko ngole ole o langa ke siano ia soi fuor ke siano mai ka winga ka mai lo mai ka le sa o Yesu le soi fuor ile kalesia na ngole o le me le lo fa per vai fa i wale le mai vai ngale ko le fa i o ma te ale Efeso le fa fu po ko lua o i le vam kala mai le ka o mai ai o to fe ngale ia fe muti vale lo to lo fa ia fa ma lo ai o to fa pe lo fa ma lo to ele tu ia ke Yesu o le winga ne ka o ngola i ka ke visi e mulinga bok fa so le wa ali leo no langa e le mele o fengale ngale le winga le mer fengale ngale ia lo ris fa per pale ris ia manga ia risia nesi tangata tono le kale o xilfia o makanga solar mele o le va ngofo tangata le kale sia e foringa me wa me ai ko kongo le kale sia o se me fai e fe kuia inga voila ai o le se me le fengale ngale ai mo le se me le fe muti vale ha io le lo fo me le muti vale le lo fa o ma kwa vale lo fa diskanga lo ia pe la fa ke
Meno kama marking if kwa fa wo de kemia ma. Ele per que fom. Ele sau le. E ma fo ma wo valele. Le ma fa. A visile na o kupu le lokule mele o le valele o ma fa diskanka. O sola le mena. Alela ka fa manga ku mai e paulo. Leo le kale sia ka nga ola le winga le. Ia fa pale le isi e fengale ngale. Fe mele o paulo. Ia fe fa mangalo. Fa mangalo ko sirfi. Ngai ka mai la ka usanga le sia la ngof. A sa fa ka si conversa. Ai o me le so. Ele fica gola. E aka. Ma mfanya aka. Ah, la mo kwa fia mau ai. Sa o le winga le. A le la mo moli mai paulo. A mai no paulo na ka le ainga. Na ka le ainga. Mai paulo. O tama. Lo fai lawa. Lawa. Au ko fingi. Yo ko wava yo ko. Yo tu lava tan. A o langa mau me le fuside. O nga velo le kalesia. Pe yo se a. Pe yo se a. E ma fanga ile winga leo. Le winga leo ke viso. Le ve me mate di ma pe fava. Ya to tona leila o to ami. E pe yo lo to. Ta mai le langi ona le me kupu mai le me. O le winga sa o mala mi o ke viso le lofa. Le tau tala mo moyo nge fa fu pe va. A o le tua. O le lofa la vai o se le lofa. Ele o lo e le tua. Tunga winga. Wa ka nga kupu le lofa o le kalesia. Ia fushi le kalesia. Ile lofa. Ka ua la le ku le songa ni va yeso. Ia avelo loko, yo ka kulo. Le kusi le Efeso. Fafka. Maro, isso eu não fai o ole. Ka o le na sa mo ni le. Ile tau le ono o tu fanau. Yo to sta yo to ma. Ko wava ko la nga ole le fa monianga le. Ola o concern ke mi le o vai tele o tamite pule le. Le ono. O le sa mafukanga i ko kongo ai o pisi ke le ma ko ai. Eu a foi fenga ka ko foi le o pisi te tato te fanga ole. O la fu ma mo. But on a relationship le ma le paone ko kongo ai. O le se te mi e spene ma to mo fana. Tau mo Ciao le pisi te le tato le na luanga le tu a o le se mafutanga te tonu o le ainga. So la va ia kule ka kore so ka ko me fa ka sia ka ko fanga. Ciao le Ia ma tu le lofa fa. Ia le fo le tau vi. Ia fa vai la vai le lofa pe relationship. Lo vertical relationship le tua, lo horizontal relationship. Te lo o Totonu o le ainga, a le ainga. Amen. Ia o le me o mala ai fa vai la vai le lofa. O ngā Totonu ke riso. Ka alofa ia o le foi pasang tēnei na whai foi se minga ai tangata ia o ma fa ia ala vai tupun bela ona o le ai a se mafutanga ia confessa ka ia ka lepe ale ia le li ole ia wane I mau le mela le lofa a mo so soni mai man ele to te pena lo mo le tala le fam tan mai se fe au le lungari foi le Fosse come a rola figa fa ko fai de dis e alu asi figa e ke lo o alu de ngo ke si figa e sa de sta ma lo arofa lo fo male fine ese le ole mafta ya te ola a le fine e tanga tu de tanga o fo ta ma lo le ato a me le disi le na fai le ta ma lo le mo ya atala le fine ona la o la fai ia ngalo masani fo le tanga mo amo kwa o so alonga rofa ele ilo maro ele fa malo sia fo le ai la te mafuta ele rofa le pero a pe mo le rofa ka ko ai amen o ta pena ta to nga ta to ai me se tu a oi ma to le ka si ai ana te le fa so a le uta to me ne fa uta to le sona mai after ile After ia polo. Singa le tusi. Le wala kusiete. Wala ai no foni mai to pena isa no ri pasta vini le tulanga e te vai e tu mai vai le fa le structuring le orkus. Amata mai folingo mai folele it's a huge scale. E vai le tulanga le fautanga le lalo langi ma le
amatanga me o laulangi a leo fai o mai fai o fa ngai Paulo le metaphor o tono la inga a mai Paulo mai tala le tu tono la inga asia nanga o le unite le e fa ngai le tua o i fo atu ai le o le kalesia le o le malo le o me uma lava o te tono le inga mai lo e Paulo le fa ataina le metaphor le o le valu ngali ima o tu tani o to lo fai o to a va be fa me lo pe ona lo fa o Yesu le kalesia ai no fa mai vai le metaphor le no fa mai vai fa fena lo fa Yesu le kalesia io tato vai nto fa matala mai ai luma na ofo ina mai le na soifua e maliu that's how much love o le loto na le lo fa o Yesu mo la ne kalesia na o mai lo na ola ele ngatala i le mai lo na ola a o me te tasi o tato vai fa manga fa le nga yo fa manga longa ti ngale pi o pa le kalesia o tato vai fa le history o le kalesia o le na avea matalitani ia te mai tu fa linga ia i ona to e fo i mai mama le kalesia ai e fa pena le lo fa pale o tato ri ste mi tato tama ia fa te mi fa tinga u luitina ai tato mo le lo fa le na lo fa mai Yesu tinga le pi o pa le kalesia never once for mai Yesu o la au le nei rofa tu no e faula lofa mai la vai Yesu la na kalesia apena foi la ia mai le va o matua mfanau le va o matangata ese polonga ta o polonga ia o te roi le fatanga ina na me le tu faftai le o le ni polonga ni taimi o le va o le mataima le ona te roi o le saonga na mataima le ona si o me uma lava ia o kava uma tusio Efeso. So ile ngata tatou lava va mane tu ale va fero lo ai oi. Ma le stanga ta soifua. Ta ua tele ile faule tanga le tatou wola. Ia fa manu mai le tu tau ina velo soifua. Ia ma lo wola. O se soifua e atangia to ia o onga nei wa mai mountain mi tate. Wa o nei o. Ia e se le o langa le o lai. Ia ia tatou ni sulu. Ia e popula tuai le malama o ke wiso leu fa manu mai nei oi ia ile Lesona o le tuso Efeso le nei kwata faftai atu i fa ia onga faftai sunga pasta vine sunga ile toina ia tu fa nae ia me se foi toina ia tia sunga fa fenga ia setu ila to ia sa tau autova mai mo le o ina o le tua sino fa nuia le tua ia o le pa ma sani ia me so stasi un fai ona mai le nei taimi o la oferta tu talo vi ia lava lo suafa tama o matou nei le fai wina le matou so ina o le sona tau o matou so Efeso fa aftai tele tu ono ina la e kalesia ia mai se so se tasi lava wa o ina matou ia o fionga o le matou talo so ni mai lo nga ia matou wolai ave ai matou le tua o ni tusi faitau vei mato ni malama e susulu atu ai le pupula ia ile nei lano langi pongi sa ua mato wola ma mato mo le mawina ia fai wina nei Lesona le atua ma le mato nganga faftai mato fia fape atu ia tu mau i lava le inga i lau fia ai tu mauro mato fatau wa ono Yesu amen